This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ka Executive Committee ha Khasi Hills Autonomous District Council ha ka kanta ka lijing kili ha ka singi balai ka dorbar liur jong ka gieng dorbar thawaan ka council ha ka administrator ujiliw haja akusan lingba u executive member bari pet ya ka trade enforcement bat kiwe pat uba Winston Tony Lingdo ala pentip daka statement kum ka jubab ya ka jingkili uba sinshar ko par Roy Lingdo thaba u MDC ka UDP na nongspung soyong ba ki don baro khandai tili ki check gate bat ship hoteli ki toll gate ki bala ai work order thamai da ka executive committee baminta katum ka statement kini ki check gate barok khandai tili ki dei na ka banta bantalasi ya ka jingkhayi bi an da ki commercial transport operators ki bamdai ki rewlom bat ki badan habel toli maulong sirdarship East Khasi Hills district Santali Haribhoi district kata ha maulendap umsning umsiang Umyam Yongkuli bat Umdihar nangta ha Athiabari West Khasi Hills district bat Artli ha Southwest Khasi Hills district kata ha Borsora bat Bagli kini ki work order kat kum ka statement na ka benta ki check gate bat toll gate kin kut ha ka live tarik ulber a hajar akun real shushu halor ki shpotali ki toll gate ka statement ka pen I baki dei na ka benta ban lum khajna na ki kali ki bakit ye ki mau ki syiap ki jingri bat ki tiar kitar kini ki toll gate ki don ha Umlangmar Nongspung Soyong bat Majai ki badan ha East Khasi Hills district Southly ha Ribhoi district kata ha Umyam industrial area Umsiang Lomdengan bat Killing Road Baridwa nangta Artli ha Southwest Khasi Hills district kata ha Borsora bat Cheragon bat Artli ha West Khasi Hills district kata ha Athiabari bat Bagli Uba sinshar haba keli benrap ula ombo wakru ya ka kirteng jong ki bayo work order ban penyat ya ki check gate ya ka ba u executive member ula a ya ki te ki kirteng. Halor ka jing keli benrap ba ka executive committee ka klem khot tender na ka benta ban ai ban penyat ya ki check gate u executive member ula ong ba ka la pensyong nongrem na ki application jong ki breu ba ka jingla ban penne ya ka pisa ban bha sha ka council. Syukuran beran-beran apa beda ibat ke jikeli ke bawah rak dari MDC beran-beran ke jubah jangka kedan benta ke beda ibat ke check gate bat ke toll gate ke jubah ke dari Hawaii sa bat ke beda ibat ke forest gate ke jubah ke dari EMSA bat ke beda ibat ke jubah jangka RP ke jubah ke Hawaii bat ke statement bila ai ke EMSA bat ke beda ibat ke jubah ke C. The question does not arise. So, no, Badan Buram, we are in charge. Basically, when it comes to along ba, basically 12A, la clearly mentioned ba upah ikatan group jauh individual. Tiba yo ani hari berapa ada properties for house. Niyo akan name of check gates and location. Ikatan jong ki individuals kemudian ini seperti di ayat kendai teli ini long tang support kendai teli tak kendai long mana ikatan di bari di check gate holder begini ki kendai teli ke kerteng jong ki bayo ikini kendai teli sa ai merang supaya lengaru apa beda ibat ini kendai teli di check gate Panikom pada po Baltuli Molong Sidarship East Khasi Hills Keteng tiba yo ya katu ide iba Rishan lang nong sit haka ba ide iba Kamaunda Umsning bayo ang tu ide balum lang nong bri haka ba ide iba apo Umsiang Ribhoi district Keteng ide iba Matthias Mujay Apo Umyam Ribhoi district di Kamsha scheme Hagwede bat Yongkuli Bayo ide ba Niki Nongrang Hagwede bat ka Umkiha berteng de pendak lang dindo Hagwede bat ka Atiabari Bayo ide ba Samson Kalindo Hagwede bat Borsora Southwest Khasi Hills Pak Rigid Omni but hakabide but kabagli bayo ide ba one kitbok nong kendri kini kerteng ba
kum ka supplementary bala pan na i MGC ran bro sa Alwi sibol kabaar kalong ba yakini kitanders berpila ini layo ini gates atau layan kata NIT NM notice inviting tenders melapat tenders NM hakot kubur dengan kami tengah suka kali ba lapat tender NM ini di gates berpila float mo. Mr. Chairman sir, pemelapan power to digitally kan RC, but the question does not arise namar ba yakini hak tu kupur keba iyo ban pet jadi kan list kebetulan bat ni ban ai syaki beriu ban yo yakini gigs kupur kalakim bat ini sudai ban pendap no hitam marmar ya kapai dei bat kini nimshim lala ban ai dari fat tender dan dari ni syuyo ban priang yaki applications ki bokoi hari ke office lasu air tadi beri dengan kedua yang in charge beri ya kan beri ini gates ada question kepala kalau satu la auction ne kan auction ne la subuh kita door nak kalian kan department nanti gini gates. Mr. Chairman sir, berterima kasih kepada Om Jori MGC. Mungkin lah ayat yang diberi oleh kedua yang Andai ada application lah kak si sekretari jom ke office tu. Buat hadian datang nilai open compile, buat hadian bagi layak open compile. Ni baik ya kibriu kiba ada door ke bahagian. Buat nilai jet kat kum kat jinglah kat jumpi bengu ya kat door ke bahagian. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.